Oli ha Henry Kugonza TV programu bajesere wawe nkabulikiro umuhereza wawe banyesere Henry Kugonza kiro cyahati twinamo abagenye abembaganiza abazini abembaganiza hano mu rubuga we for potro kiro kinumba kule team studio hano live nibaje kwamba kugambira buri kimcyo kuba kwataho mugenzi wangi otarugaho gumaho reka twerese ebishaka tubina hano Henry Kugonza TV twine abaseja bembaganiza kino twine General Hagayi wambale Hagayi umuzini watanu hure myaka yona tumwine hano live twine Hitman umuseja cyasi gutera gospel nazana filmu akoze ibintu byambaganiza hano mu rubuga kabarole umuseja abantu abengi barukuroraho ababengi begiro muziki bona tubina hano tugiye kubantu bakuletera obarole bakugambire biki kutambura biki kugenda maiso so tafuerwa gumaho Henry Kugonza TV utargo oli ha Henry Kugonza TV abataro barabagambira sine bayitu mwebala kuja mu studio za Henry Kugonza TV so ninyenda kubanza kubaha basobora kuyanjura amabaragabo wo muhomu hanja kubanza ni umuseje mukuru tugambire amabaragabo tahagenza hansongendi abo baramara nuna tugambira amabarage nuko turule kiki kongeraho ya amabaraganga ni ya Hitman Yuji otyo numusajara kutera music yeito ya Toro otyo kandi nzana emizano yeito ya film ya hano Toro amabara kagambiwe mwese Hitman Yuji Hitman Uganda so la kana musete mkuru na tugambire amabarage ono bamwese general tugambire general yo nyoni waita general utatina muno tindi general ule musirikale batindi general wa muziki ni waita general Bwambale Hagayi mutezi wengoma GMS 001 otyo owire nubo bunu tuli mu covid beitu ruhanga atuyambire tuliyo tugena meso amabaragange ni nyowe General Hagayi GMS 001 bachuri ni nkora mu Kugonza Records Kugonza Henry Music no nkora nyoni producer kandi ni muzini Henry Kugonza Records no nkora producer kandi muzini betu kuyahungu producer ni mbayamba kuba producer betu nyowe ndi omuzini performance aba yero kugemyaka nebisibo tuzitkura so abaseja banu tubena hano live mu studio batugame abaragabo ono mwese General Bwambale Hagayi ono bamweta Hitman Uganda umuseja umuzini umuzani wa filmu estambire sina habula hamuhona muzamanya filmu zoroho zingi muno tazene mutazene ibiri ebizina tokuba sokushobora muhendo gwabyo genda just genda go searchinge Hitman Uganda no kubona utunge bizina bye alo filmu no searchinga acha kuba roho just kuruteka mu ibara lyunga mugambire nyo Henry Kugonza akukuletira abaseja banu kiro cha hati bakugambire so hati nyara batugambire ngere gintu bakikwasaganya mu music bakikwasaganya bata bakitwaza bata kikinki kinenge kwanyegamo angutaranizwa kuona rundi kiki tugambire hube kintu bakikora bata batugambire nje kwazana Hitman tugambire music kiki chokurora kiki cyokutaraganizamu twalezahamu ama busaho kirunge kisoko bakutena mu challenges so music ntugikwasaganya kurunge bayitu challenge no buzana bazirumu zitute nsikingure mahanda kwa babuna music yetu kakubokole kizina abantu bakabanza bakacyanga kumanisa nkiba kikoleka ngo cyokozire kebe kitana mutindo kwa basemire bana batunga so nayo notamamana no kora mutindo kwa kuri kitu kimwe cy'abantu barukwenda ya ebisana tubereze bizana by'abantu begimba byetaga bintu mbabyenda so bari kuteka mu amani Hitman General tugambire kintu uzine kumara imyaka ikibuga cyona hano abazini bona begi hariyo kamucyara abana bona sanga n'ubuzina then Hagayi Bwambale tugambire kisana cyo kihake mu pashesera bat like ekintu music abantu abengi music ne bagitora nka fan otyo nkikintu cyo kuzanisa ne bagitora nka ekinankananka abayayi abarasta abayayi betu music otyo nicho cyo kurwanisa ikyasingereyo music tejunda kandi music tekeikura ekirekere nyowe music ninjikwatira kurungi nyoti nkora mono videos nkamanya abantu ne bagonzaki kiki kisinga kubasaka abantu beine ebongo bakwenda beine bigambe bakwenda beine message bakwenda nkwetegereza omuntu naruka kuri agamba ati omukazi wangu ina maguru yaiba kumanya ngo nawe ina maguru
echo tiri special okubitona twina maguru omukazi ekiri special nicho kyosoro kumuzinaho ekiri special omukazi nigamangu no ndinda nkwetagereza no nchumbire byokulya no nyogeze ngoye nisige kitanda kitazire nisanga cyazire nisige enjo etasingolirwe nisanga esingolirwe beto bogambo oyina ameiso beto ne oyina ameiso numuisana oyina enyindo na oyina enyindo tuna twine enyindo beto haro cyakora icyo tosobora gukora kandi ne oyina cyo gukora icyo tosobora gukora hata honwe bizina betulemire gukora obutukufuna omuramwa ogutakwissana kwa buli muntu yotyo ntuba ntukora music ngo kuro isire kinakozere mugenzi wangu talisekeraga omuntu omunaku bantu bateito abasaka pero bakora kahura kongeramo bantu bateita abasugamba ngo omuntu omunaku bateito muno mugenzi wangu talisekeraga omuntu omunaku habokuba esine madara bagambire abanene batemba abanene basimuka bamwesera babana kaiterane mwana msikiliza koza kilo kule dira nisako kwasa kucha abandi ni batemba kwa moni yorutuno watamugura bakunda 001 abanta kagambo 001 kakabasobera bakari mu rujungu kama isaki akagambo 001 nikamanyisa ngo oli wokubanza yabandize niko kumaiseki nyondi wokubanza yabandize original abandi bona ni bantamburaho nyoti nyiro nkukopa yese ni madara kandi nyowe tolirurayo umuntu agamba ati inka training hagaye taliyo kintu gomba kacetandikira nyo nka training aba malaika nkaba nindara mustoha yebyuma otyo kaba nindara mustoha yebyuma hari mu keyboard hari mu ngoma hari mu guitar guitar to byona to byahuraga beto aina byamaga nasangaga bamaze kunderereza keyboard burikimkiri yawo malaika leo nangamba ati kwata hano akampa maraka aga white nchokora ninjora muno white akampa maraka ga white nibageta C no yatandikisize amugezi wange tucyale Henry Gonza TV abasaija nubo bantu tubayine kugambi bisa kugurisha bisa kwasa leka tugoruke abantu ba Fort Portal City gunu mugisa muzale aba Henry Gonza Records bakuletiro mugisa ngo krokodinga ebizina byawe abeyi enungi muno numukisa gonyini nyabura iwe juka ba Henry Gonza Records nibakora film editing nibakora music video nibakora audio production nibakora TV adverts nibakora radio adverts nibakora documentaries nibakora graphics motion na still graphics ijuka nibatendekana abana ebintu bya production byona omwana muleta kuguke ijuka ba Henry Gonza Records no basanga Facebook no basanga Twitter batere namba zabo zesimu 0704 792 9 792 na 0785 789 97 babesera ba Henry Gonza Records mbasangibwa Rwengoma haina St Paul's Junior omkumura kwetu ochala Henry Gonza TV abagenzi cyabera mu studio live hati katugoroke hayitumani Uganda tugambire bizina ke cyasingire kukwata imbabiro bizina ke byoine tugambire tusobore abantu bamanyi sofanya ko umuntu music yange okusingo bingana nyina ngirora nungi tyo baitu mu mwaka guno ntongera opportunity kujya video nka mukaga na audio 10 kizina kiye cyasingire gukora muri ebyone cyo gamu kino kizina ni cyehurira ni cyakakasa so ekizina mu bizina byange cyasingire konkora kandi cyantonzera muno baketa ingonze zange so ubuntu bona bakwana nakutangana no kitu kimwe ingonze zange zikuhaire umutima gwange ngo kukwasize niwa wenko unkugonza nabazaire kambagambire urugendo mbere turugire baby wange tirwanguhire murongi wange ninkugonza nabazaire Hitman Charity Henry on the beat ingonze zange zikuhaire umutima gwange ngo kukwasize niyo wenko unkugonza nabazaire kambagambire urukunda yanje nakiguha umutima gwanjye gonatwara niwe wenko unkukunda nabazaire kizina cyasingire gukora
kubera abantu Yeah. ekizine kukozerota akuba bayi hano videos kezo kubatalabaniza kora video iyo chikozerota kurora ngo buri kimwe no chikora mu binganiza video bizana bino video bizana bitambura no chikorota Ade my music ama abantu abaita abanyakuri talented okazara na talent yawe paka no kufocusinga kora watonge cyoro kwenda cya kabiri to sokuba muzini otayina video so wara no mayo cyane muzini otayina video tubaso kurora no kurora ho so njana tiri mamana na kora video zange kora na yetunda ko muntu so cyara Henry Gonza TV tunene general hanu bambala hagayi na katugambire tuzire tumuhura muziki ye emyaka tugambire kintu ngera chikwasaganya general hagayi ekintu no chikorota yu music tuzitubure bizina bingi so tugambire yu hati kintu kunene bitono tugambira abantu bagambire kintu engeri iziro no chikoramo ni nyenda kuhakanamu na mgenzi wangu Hitman Yogo nyenda kutuhakanamu kateito tyo music teri video music ni moyo ekizina tebakukwata mungaro bete kizina ni bakihura kitaha munda kugamba abantu bakura bile bisane bitukitekaho just kwenda kubakakasa ngo ninyowe nanka baitu feeling yenyini neruga mu audio ate cyo gamba bizana bya byona kizina kino video nyine videos nyine chachimwa nyine mwije tuzane nyine mambo bado nyine video nzine betu akapela nende kizinaki mambo bado habogera bareke bogere mambo bado tuimba tusanduka tutendereza mambo bado natoli na chocolate ofuna bogezi mambo bado abogera baleke bogere munani mambo bado tuimba tusanduka tutendereza mambo bado natoli na chocolate ofuna bogezi mambo bado mu Uganda yona mu East Africa ninyona banize kutera engoma live guitar live music live ekizina echo mambo bado ni live music hati ero cha music tugamba ko produce tugambire engeri izino ko abantu kaki sazuno ko mu studio ki nacho tono kitugamba abantu bakimanye akora musede producer okay tugambi sazinu ni nkora mu studio baba kamba jita bombastic at sazinu bajita Henry Gonza Records sazinu nundi baitu nkolire mu studio zona mu Uganda tugambire nkakora okubanza honyine nkabandiza mu Dream Studio nesangwa kahiki Dream Studio nesangibwa kamocha ni ya Eddie Yawe brother wa Bobby Wine utyo obunarugira aho bandora tekiniki zange ni za amani barora nguseri cyo none kisembe ne kintu cy'abana mu Fire Records tukaba tuli kuli mu Kisilamu bukoto tukaba tuli bukoto mu Kisilamu oni bya byafaye twarugayo twagenda hanu Maseke Kilo House kamocha sazinu na studio nuweri hata sazinu natwara abojo natwara King Dan Magic ni mweta King Dan Magic natwara na Inspector Congo natwara Krochi natwara na Nesim na ba training abona ba producer sazinu hati ni ba producer bakuru abo tumanyani Uganda barabire mu ngaro zange zo musaije bamwesera kwamba ntagani obu narugiroku nagenda Kabale utyo na trainingayo ondi ne bamweta Bruno yarugayo yagenda Mbarara sazinu natira ngoma za Mbarara Bruno na traininga no undi ne bamweta Junior Klein cyana o training ba producer tukakira bazi ati ndi aba producer bongo barabire mu ngaro zange twa traininga undi ne bamweta Kambale Samire ali iganga Kambale Samuel as nene na nyeti zina zibakweta haleluya inje Samuel nganisha watesho ngoma ogu nyona mtrainingire kugambire tubaina hano tugende mpora twagenda twasiremuka twagenda mu Western twaija hati Kasese na training undi ni bamweta Nico otyo na training undi ni bamweta Landers DZD na training undi ni bamweta Prince bona bara mungaro zao abo bana hati ni bakasese hati ni nkuletera ba champion hati abo bana benabaza bali ni bato banesimu ni bato hari bano bano Nico mubi muzibu akutere ndongo
tugende uwundi Isingoma, tugende uwundi DZD Landers onakugambira, tugende uwundi Brace abo bali Kasese, hatugende bundi bujo, tugende bundi bujo na Hanford Potro batrain bona bali abo training Isingoma, bali mungaro zao Isingoma na Kato bali ba RPS tuteka uwundi obakweta kule Obedi bona atsazinu wali mu bakweta ndibajita kana kasudia kayaka katandikira aho kale kayaka aho kaniho paka kabarokole kana murubuga no kabarokole kala hali manya kali aho nako karo aho ati oli mtabani wangu ni wali na korao bona bali mungaro za kule Obedi kuli tuinayo undi bundi bijo tuinayo ambasada wetu oli ne bamweta ugo moja akarara masio betu ya mara ya akira hati na ndo training ya producer kakota kabazini wanzo tugambira abazini kababiri bunka abamani abakaraba mungaro zabo kuligamba onu kamukora none namukora ati abazini tokubabara benga bukuba nyowe aba police abakatera lini kanoza abazini nkatandikira aha Bobby Wine Eddie yawe kubakora bobwene wana government crew utyo government crew erimu bebe kulu erimu mention erimu bana Kenya bana babira abesikino mojo gagamel kubona uriza kurungi takizange nja kura bing 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 no juka ibisina bakabakora so kujuka no taikimu ibisina ni bingi baba ati babiki Wine ngwagalanya city na mata you're my baby obwirobwo tukaba tuli ba champion betu tukaba tutayikira obwire tukaba tutine ebire bitekerezo bugama tekamwe bararengo ngo producer guy oburo tukaba tukora na Tony Hose tukora na Pademan na Washington bakulisa okuliriza hati nyowe nka omugezi wabo nkaba ntakumanya ntobongo bwange balendo bakukozesa bakuya mu kibro kwetaga mbanyi hamwe kibakwetaga bagambi uwiro bwahikire obuna kikengero natandika kutekamo producer hagai bagamba ngwa ofunira marara ibano tamulyake tekamo yetu tukumanya oli mbyo mabyetu tukumanya oli mu studio yetu tekamo ya studio tekamo ne yetu otyo hati nyowe nagaruka hanso bagaruke ruguru studio yabandize muno yali ya kabi mu Uganda muno nibageta kasiukira bitu no bimanya ngo tugamba so tukikirizamu no twali tukora na baba Eagles bano bojo aboje bachajwa ubusatsati ubupale obiro bakasiukira ebitepu abwiro bwa cyalo tepu zino sari kuti zino zo kusigisa obo buntuntu obo ndayitsa sazinu tukachikora cyabaho nco kororangu bana bakozora usudio bwabo buhyaka ne bakora burango muno beti bene waka ikintu kamukitandiki mulembe kulo gwa tepu hati mkirese mulembe kuno kulo sazinu go shaka gwa computer ngugambiro cyara Henry Goza TV tukuletire bwambala gaya kwire byafoye byibona the legend soro hamuli atulete byafoye byibona itobete tamanyire the most abused the most wanted ngambira abaseja abamani banesimu ababwini bona abakolire abatugambire bone zo no bahurire nyuma gambye byafwaje ibyo natwe manyike kwintu abamanya ola Henry Goza TV tubene abaselebu bawo tubene hanu han tugoruka muntu kumwe mukatete tugorukana hitu bani Uganda kambaze kwa temu kateito no manyangu tuine waka atyo betu tukafune kizibu ngu waka yetu ni batu omanye tara kuba ne yaka ukalete echinanka echibo ukakisweka kubo kateka hansi kitanda hati tukabakira tawo musana bateka hansi kitabo bamukwa kwese bateka ikibo mbo batatorora betu otakafire achaliyo kunehera obuliri otakafire aliyo kunehera ebirungi biri mu maiso ocyara Henry Goza TV la katugoruke oli ha Henry Kugonza TV abataro barabagambira gayo nkumuramu hati twaguruka nsonga twaguruka hitumani Uganda bya batugambira hakazina ke akabika cyasinge kwata yo muru akacyasingire kwata so bizina bakatugambira kwa muntu tugambira bizina bya byona
no tugambire inebe so music ya mazima ngena kusayiro ngambire enyakole yaguno mwaka sazunu so hara kizina kwa saba mukama ile singurwa guno mwaka hits no singa mukama ni kusima ekizina nyine bya covid kiro kiri mu corona zona music nyingi muno nyina kizina kwa kweta I love you ni obedience yake nyakoro sazunu nyakusingire kwa tombabero toli muzino kuonka oli muzano wa filmu tugambire filmu cyo no chikorota company ke korame filmu ano na jebembera utugambire ebizina kwaka ebiturukira no studio chene project tugambire producer ka kokora music no chikorota tugambire project zinyana mu studio kakubanzite kasala no aheru ya abantu abo nibagwanira kandi tabasemere no kaguza bingi akuba producer bado agikaliye nawo so kitu na chikwasaganya na producer no producer wao no producer sigire konkore ngoma ekwata yo muno kwenge ne ukagambe yo mwana akoziri amwesere general hagayi nuwo gojeno wange kwa mu studio salito zana kamitera Henry Kugonza Records tuna hitman Uganda yuta kugambire nakati anga tugambire filmu hakuba ine filmu turora mu filmu atugambire bitu nakwasaganya tamusaidibi kunu musicians kunu musani wa filmu tugambire filmu nyoke sanga n'umuntu yazero ine talent ze ngenge mambe bagambire so unarozira munyine kitone cyo kuzana film natandika ho company project yange rundi group yange barukweta for portrait actors so nduzana film zo rutoro rwonka tiki company film nda toro yaitu kandi mu group omwe nyachemani wa group eki akwetegerize so kandi kugatandika twakazana film ina ezabantu ezabaliye nabarora sazunu ezitakaturukeza tukuyibara no kuyibara heya mabara kabiri ya satu abantu bazimanye baserre bagebezrol film kwanza bajeta The Guardian ina pati ibiri tina film sano ensi yake nyakuromba jeta munywani wawe Noha rero ya TV nezama so ne katuruka twagikiriza ne tambura sano abantu bageromba giwachinga na Henry Kugonza TV tugino kurungi muno film ya kasatu sazuni mbetukubaza tukize episodes mukaga bitulio ntoleta kwantu genera kwa episodes kinana film yone film nkugambye birungi byona tugina hano Henry Kugonza TV abaseje tubine live so atemagena kwa matugambira bya fiber na betugambire itumanya tugambye bya fiber muzani wa filmu project ine kumutiti mu studio producer we General Hagayi akiti cha music muno kikanyankwera bukuba ngakora ndi muntu anya kwine talent nizana mu isomero jakombe tombu gufa bubwire Sunday school mu band mu choir so unasange nyine kiti naga ati kujagarukira hakwaya na band ngakanteka 11 so balo kugenda mais buri muntu asokuba nafunamu kiko korokera mu kishoka kimu wagambira kanteri ihanga yona anto so kuba ambafuna message so atsa korugo batsan nagambira ngaro video yo kwashiromba bero Salano rio ne tambara mbageta I love you mukwano mutima guliyeyo I love you my baby niwe Kugonza I love you akozire bingi kukundemesa mukama ruhanga gabe migisa ninyamugisa kaniwe ke migisa baby I love you lekana general kugambira hitiye ngakuro sazunu atugambire kizina ke cyasingire ku mukoro mwaka kizina ke cyasingire atugambire kiro sazunu general tugambire reka mbagambire abahuriza beto babarozi betu ekintu cyo bakweta jeno tebakukizanesa nyo ndi jeno senkurubo nyo mu music ndi jeno nyo tinkutina kuyoni ntina action I'm good at action nyo ni good reka ngambire ekizina kiyaka icyo nkibatabura ubwongo cyataliza abantu mutu icya corona betu no manya bona bazina corona betu tutuzire mu technique kitugambire ichikangu ya kapera kacho yo kange esiona yo eri mukange Kama say John ukambie bya faiwe bingi tusomara arona kanu baba katugambire arona kanu nomanya kanu ni true story nkaba bakantwara kuri mchibira bankangamu abojo bankangamu baleta bakanyama bankangamu betu na chigurukamu omuchibira ichanya kitojo bakanagayo ibenda ngumfereyo
omumwirima aha ogwanya kitojo otyo bakanagayo nibenda ngumfereyo aha obunayangire kufa basindikira batemu omumwe arr ebirungi cyane Kuba. kubayo yama ati Henry aha reka ngambire tugambire people must know abantu bene kumanya ngwito ntukora sente titukora busa hati bali nibakudingisa bakweta kwalinja bakudingisa bakwalinja tunomanya ntuja kuswera omukazi nyono soro omukazi ntuja kumekere enju nonyombekere enju tindi museja nyine mikono ntukora ato mugego bakuba naenda kubinga nagamba ngo sentence zibuzire mu drawer mugego bakuba naenda kubinga nagamba ngo hati iwo uri musuma asere cyo kutekaho kuba no mubanja muno so ntubabanja tibakusasura ntugenda mu studio sasura mtwara 50 ntukore bizina mbabitwara memory card busa mbasasura ro wa library tibakusasulitwe hati bagamba tuli banabo batusasule orota kusasura utakakurana na TV utakona kuriza bizina utakona mteka na memory card esina chango chitira memory card yawe ompere sente obozere wa library aho no hali ensonga aho no hali film bakuri kandi ko Henry Kugonza EGTV etuyambire kora talent izo abali abantu bali hansi muno tine kubihayo oine kubihayo ncho korora nyowe studio zona East Africa nindwanera betu nkagamba nti talent kajia Rwenzori kanjigale Rwenzori for Potro o Henry Kugonza Records baitu lekango nyuma kukaguze ukataito tubende kukurra bero benyuma yabi za Kongo ogezire nankano ka kunumahanga gano agande bagambe usije yo kuno akiterra no producing ya music uwe oragira rundi just abantu bagamba kwa mbere Ujumbe Records Tanzania Mwanza mbere mu Upendo Records Dar es Salaam mbere mu Ogopa DJs wewe mmeita Ogopa DJs beti ni Ogopa Studios eri Kenya musite bali nuba babanda bachasingire ko babanda kandi ababanda bu muziki mbere Kisangani mbere nkaba ntari mu studio nkaba ndi mu music mbere Mahoro Rwanda mbere mu muziki echokororandi njoire echokorandi ni music hata zino mu rubukano kabarole asa zino kabarole ni muka nyowe ni inzaro akasese ndi enzaro ya basongora na bakonjo mama wange ni mkonjo tutange ni msongora so owetu ni kasese kato kabatoru no mcharo muka kato kabatoru ito tutulima ito tulibanya tauni tukazara mtauni so ncho korora Fort Potro obuyabere city nyine kwikara mu city eyazalire mu iso wanyowe omuka hati gambira abahuririza bawo gambira abazini bawe ugambire nabatakayizira botakakolire ubagambire General Hagayi nisange mu kibuga hano basobore kubeta basobore kuca kwegetaho nabatakumanyira hati bakumanya so ikintu kisobore kutambura bagambe kusangirwa nokora basobora kufuna bata basobora kusanga sazino tururubarata sazino ni nyowe mwenyini ebiro ni bya COVID jwara maski yawe naba mungaro yekwate kurungi utachorachora mu bantu utayesamasama mu bantu nyowe sazino nisangiwa mu Fort Potro City Kabarole Fort Potro City Kabarole ni district sazino tuli mu Fort Potro City hanyuma nimba studio Henry Kugonza Records noti nkora video noni nkora audio nyowe nyine art na tekniki dance hall mafini raga mafini lingala music gospel music worship abanda bajeta slow R&B bajeta slow R&B hip hop how no tuli ruhanga tuhero bongo atwere tekniki atwere obukodio buno mukanu hura Kampala tekniki niso twaskoraga beto hati ntunda tubiteke mulinywe nabo baguborire mu kabali oyetekemo amani omanyire obukoto bwetu oteja nengaronsa omanyire obukoto bwetu
omanyire omukwasi webisani omanyire no mutezi wengoma omanyire no wakochinga niko neworabemu habukuba omuzani ayini ibara kusinga coach betu kandi coach ni wakora omuzani training omuzani hati ito nito ba coach ntukora inyo abazani mwije mwetekanize tubakoremu omulimo video tuzine audio tuzine technique tuzine jabbering tujine raga tujine omukodi wana tuwine okuyongu echawe ija ohulirize bakochi bawe bakengere hati nosange bwanka ho nyine kakoba bakwetagire anya kuri TV hano asobora kugamba nti asokusaga kishwe kati mwanya ki studio linka kino kantibaze direct ogu Henry Kugonza ninyenye nyini liba nuwe manager wange kandi nuwe Henry Kugonza Records kandi nuwe nkora kandi ndi mu TV kandi ni mu records ze Henry Kugonza aho no tukusangibwa hano no garama no sana kali mu iguru nakananye mbongere mbo iguru hameso kateito Henry Kugonza Records nesangibwa mu rubuga hano Kabarole rundi Fort Portal City rwengoma haina St Paul Junior no tukusangibwa ho nyini so atwetagire osokutera namba zetu ze simu 0 musanju 0 ina nsanju na 2 nkaga na ina nsanju na 2 na MTN 0 musanju munana 5 musanju munana mwenda 0 musanju so no mseja mkuru wono General Hagai na abagambira osobora Oli ha Henry Kugonza TV abataro barabagambira kolira abazini abamani mu rubuga Kabarole abanyo ahinga mu manyiroho abogene kama aro kabafosi Staros kabafosi aro Edwini bona Bishop Hallelujah Alfred abazini akolira bengi asoko sona batabamarayo abamabara hanu bona abamumanyire Bomexi Lord Bomexi Jeni baba Jeni uruwe Jeni Nkoba ogo misika ine talent atira kaza akateka sana kibuli bakestra kwa henya monyo wereriwa omisiki bakuraswewa munyikirize ngende swerwe musika henya monyo wereriwa omusajja barabera mungaro zo musajja go bamwesere Hagai bwa Mbale generale omusajja gambira buli kintu cyokera mungaro ze so hati tugenda kwa tumara program yitu wenu omereza wao mbaire Henry Kugonza ofiso bamwita Henry Kugonza original numusajja nanye ndumutezi wengoma ni producer yani nkora ibintu bingi gambye byange tesokusobora kwa Hawaii kwa kusobora hano turarana buci ogo ni computer the hitman UG ogo ni computer so nsekya ko ningamete abagenyi bantu bagera kwa bakora kale ko gambire baturageza byoni baraga bafana baitu ni nyo hitman UG nimbasaba usagike bwanyu mutusagike twari toro yetu mu maiso God bless general nasigara ni nyo jeno Bwambale Hagai GMS 001 soja wawe mzini wawe banzo ule kanu nyamuhanga ni mukuru kandi ni munene ako tukasaleyo tugende kanu obwire washesha mwimuke dekole ako tukasaleyo pere mugenzi wava talisekera omuntu omunaku au sio tugende kanu yo kange esionayo tugende kanu aderi ma baby yo aderi mama miyo racha amabara na sigara general mzini wawe Renzo region Fort Portal nachi nalo Fort Portal city nachi so mu studio mbaire Henry Kugonza la kekiro kinu la katu komyaho nchakwa tugoro kantu kwataga so tarugaho guma Henry Kugonza TV Twina Yesu atalemerewa Twina Yesu